Ngelele mngani sakwethu nginamukele kuyona i-channel. If you are new, please don't forget to subscribe and also like this video. Lana-ke ungqongqoshe lo wezemfundo-ke laphana-ke noma-ke wemfundo eyisisekelo uNkosikazi Siviwe Gwarube-ke osebhalele khona-ke uzakwabo emnyangweni-ke kaMgcinimafa uMnumzane Enoch Godongwane ecela-ke ukuthi ajube uphenyo ngethenda equbule-ke imvunge endaweni-ke noma-ke ngizothi ey'nkundleni zokuxhumana nakuma-department nje ahlukene yokugaya-ke izincwadi zokufunda-ke khona laphana-ke ezikoleni. Le thenda-ke ngani zakwethu-ke kuthiwa laphana-ke eyokugaya zona iy'ncwadi zamabanga aphansi eyaziwa-ke nge-foundation phase. Lana-ke kunezinsolo zokuthi-ke enye yezinkampani-ke yaseKapa iyona-ke enikwe lo msebenzi-ke ibinezinsuku-ke le nkampani-ke ezimbalwa nje ivuliwe noma-ke isunguliwe emva kokuthi-ke kukhishwe-ke yona le thende yokugaya izincwadi-ke zabo-grade 1 kuya ku-grade 3. Unkosikazi-ke Gwarube laphana-ke uthe lezi nsolo-ke zibucayi kanti futhi-ke udinga ukuthi-ke ziphenywe. Kumcaphuna nje laphana-ke uye wathi-ke sengibhalele umnyango la kaMgcinimafa ukunxusa-ke ukuthi laphana-ke kube nophenyo-ke mayelana nayo le thenda. Lana-ke ngani zakwethu ungqongqoshe uye waxwayisa ngokuthi-ke uzothathela-ke abathintekayo kulolu daba izinyathelo-ke uma kutholakala ukuthi-ke kukhona-ke nje okungahanjiswanga kahle ngesikhathi-ke kwenziwa-ke noma-ke kukhishwa yona le thenda. Imibiko-ke yabezindaba-ke lapha iveza ukuthi le thenda ka-1.6 billion ibihlose laphana-ke ukuqinisa-ke isiseko semfundo noma-ke isisekelo semfundo yakuleli-ke. Le nkampani-ke okuthiwa-ke yathola-ke ingxenye-ke kule thenda yokugaya-ke lezi zincwadi ibizohlomula-ke laphana-ke ngo-285 million. I-Action SA kanye ne-DA ithi-ke iyalweseka uphenyo okuthiwa-ke luzokwenzeka ukuze-ke labo-ke abathintekayo kulolu daba ngenkohlakalo-ke bezokwazi ukubhekana-ke nengalo yomthetho. Lana-ke ngani zakwethu yilo udaba esikuphathelele lona namhlanje. Uma-ke kodwa kukhona ongakuphawula ngalo besicela-ke ukhomenti ngezansi, ungakhohlwa-ke ukulike le video.